Good morning. Norris Windogi News Analysis ta mayam punamak pu taramna okchari ngasi Imphal da phongna khiba pause singdiaw ba maru oiba pausing khanana bagidamak ta ekhigi studio sida lengsinduna leibiri basi oza KIRAN YENDREMBAM social activist ni ojabu taramna okchari oza thagachari oza ngasi gi ahan bada lak chaning libase ekhigi Prime Minister na Manipur da lak bagi wafam sigi matang da ngasi gi pau che am bada yawnari basisu September 12 da lak lagani haiba wafam sini pung ani rong gi khongchat ta soidana lak lagani haiba pau sigi pau asina pau che ayam bagi headline oinari haiba tare oza mayam na panaram libase mahak lak bagi arrangement na chingba kya ma su tawre adubo tongan ba tawhaning ba wafam kya pukhaning bagi matang su pamna bagi matang mayam leinari bani adubo oza makna lak ka jawri ba khongchat ase pung ani khaki khongchat oi ba haitare aikoi Mizoram am su Manipur da pung amamam gi khongchat oi ba sida aikoi mayam na pamnari ba wafam du pukhat babu ngamhoga dawri bra haibagi wahang duni aduga plus lak liba khongchat ase henna effective oigadaba khongchache kamaina oigani ojagi wakhalonda thambini oza phungdokbi tasengna koi Prime Minister na Manipur lakane habasi yamna ngangna thokpa wafam mama oi maramde koi chayani ga thamari mapung parak pase ngasi phawda lakidre na prajami yamna koi chawnaraga lei including political party ki leaders sing opposition da leiriba mainly kangu singsina yam kanna dum praja da apology tawdan tawna haiba laiba cheraksida koi mak lakani haiba potsi hoi amaromda ma leader mani koi gi lamdam sigi leibak sigi nation sigi laibani na koi Manipur thoibi rang sing sigi magi wakhalonda kari laibano magi manung da kari yatpano koina udaw mayam adom lai madum da mogi plan policy manung da mogi leaders singi manung da kari laibano koina khangda khar lai dum mapan da thokpa matam da de koi gi chin cookie jau terrorist kangu haib tare masigi pot even ngarang nahan September 3 da su extension tarokpa even 2024 da gina hauji fo busi 24 gi February kumapan khudingi chei sei ge dum magi extend taroga lakwa sing do koi gi since 2008 da gi tripartite agreement sign tawnagiba haibadi Government of India aduga Government of Manipur aduga kuki gi su group ta laiba UPF KNO kangu go lakpa se koi sahi ani rom je ama makai kar helakpa se sign tawnadana extension tawdana even parliament koi kano da koi chumaina even madugi potu su du state ki kangu na koi gi state legislature singna madu abrogate tawbiro na haigi bagi pot ama leigiba se de koi tarokadra na khalubane maramdi February kumapan 2024 da in 12 Manipur Legislative Assembly ki kano da ma unanimously resolution amoina madu extension of su agreement UPF KNO si masigi potsi kano taroroi hana haina ga koi gi 10 March ta withdraw tawre hana madugi ground rule violate tawbugi hana tawba pot amani adubu sigi pot mayam si laina koi gi assembly logi warep ama ka lakanda koi tasengna koi nahan kano da koi anauba kano amaga loina na haiba tare tasengna mogi renegotiated terms conditions ground rule haiba tare madugi revise orga tumain tawrani haiba pot si smaina phongdokpa loina na madu extension chahi ma tawkre or civil society organization individual stakeholder am including ekoi su yauna masidi abrogate tawgadamni totally masi kakhat kadamni hana laroga lakpadu madu ma tawkring manungda ekoi nahan ekoi Manipur gi governor si ekoi ngarang mifam ma ekoi ras bhavanda Manipur gi hana gi former CM yauna atope MLA mayam yauna haiba tare madu famina dre mamang da date 2 da 2nd September sta haitare koi madu Delhi da passion gi haiba pot lei satki haiba wari lei aduga tarik manga da halaba matung da tarik keno da taruk ta ma BJP gi President Sarda Devi ga koi tasengna haraga dima close door meeting amum togin tai aduga ngarang gi so mu 7 September gi pung 13 dagi hogi bomi phom da koi tasengna lakida khra yawe aduga atopa almost mayam du loinamak madu kausalaga close door meeting oina elected mayam famina ba pot di aikoi government ama formation tawbugi poti oide Prime Minister lakoi matang da khana banian tai adubu masi official notification sabchana pibana tabani na Prime Minister si lakadran la oidra haibisi khabar khra da lakani soidana madugi keno leire na phong ei khabar khra da madugi sabchaba keno leitre na haibisu dum yawe aduna aikoi hujiksi Modi na toriba potsi la su aba laksu se among da thami adubu aikoi na ujabadi masi aikoi BJP ki double engine government si suspended animation da matam sang aruga suspended animation thamgra matung tha ni gi manung da government semne ngam gi daba aruga tha taruk sujan gi ba tha taruk tagi tha uji taruk amga extend tor sahi ma extend tor la ko manung sida koi BJP gi NT oiba slogan mayam ma praja mayam na lawrok pasida BJP ya ba kyam leidi
BJP yadabna kayamno loinana BJP kare elected mayam sida how powerful they are aduga makoina praja sing kamaina tastorga lady haina makoi si mi mayam ama prime minister la kunang na kya puthok ngam nang kya puthok ngam gani na madugi lamjen tana hanabagi madugi pot makoi gi strength test no pot amasu oibra haiba pot amani swai da koi irang sida koi irang namda ba haibsi public ki support corporation changi haibado BJP koi gi manungda mayam na sona tuna leigraba manbani adu manungda dum kalli la kadriba election sing da koi BJP mai pakani kaina unaba toribra haiba posu khangdaba pot wahang sing oirina praja sing dum hainari aduna sumba ekoi ta sengna haragadi ekoina 13 September da Prime Minister lakane haibsin ta singa lakpa taragadi ngasai gi anchor na thambiriba pung amamam ge haiba potu ekoin tajabada masima Mizoram da hallaga ahing lekani haiba posu dum tai adu ngarang ekoina phangjaba ekoi gi source ta ekoi gi ta sengna haragadi Bras Babun da phami phami pham da kuki gi ekoi kuki de MLA sing oina karakhiba BJP de karakhiba makoi taretu taramaktu ama lagi da borg participate to bungam draga zo haib tareko madugi potu participate to naba ekoi ta sengna online gi khutha da video conferencing da makoi yauna ba to matam da kanamta mag turn up torokidre haiba pot amasu lei kayam how far kayam chumuno lan mun haibu ko na phangbo sources ta ko adu target swai da ekoi Indian government union government of India as well as state government si koki lalawu singi threat ta natraga elected mayam si loina makoi gi nomoi singdo leira kanda makoi na threat taroga chalabra haiba gi question du swai da makoi na haigo yarabra haiba pot amakak ne hujik leisi aduna hujik ti koi praja sing si sumba thodok wathok mayam sine koi gi nga gi mela tawu kanda koi na nga phawa gi mela tawu si khoi chop mela ga na haina ba koi farm amada ticket khara piraga paisa kha ka alaga phaning nga khoi chopaga phaba yabagi phibum da hawjiti manipur gi praja singge damaina tara abra haibi question amkhak lai haibidi yam dusalaba tamunda duna ekoi ta sengna haragadi ekoi leader matik sadabani natraga leader leitabani haina praja miyam na haibu da ekoi gi leader ne lai merchda a leader is the one who knows the way goes the way and shows the way and leadership is the capacity to translate a vision into reality haibise ekoi manipur gi conflict crisis koi zaini ga tha mari da masigi posing amakti se kari no hai kan koi gi terror form to liba terrorist ki boundary leite limit leite mina waraga naraga ki han khangalaga prajamiam wara kan nungai ba kangu duni terror form bu terrorist ai na haijeri je sugi mai khum upug lai ba kangu se ai koi taseng na english ki saying amada kill the beast and hai ba ym lai bani aduna proper plan ama tawraganda ai koi taseng na evil plot mayam ama tawriba koi terrorist sing jigi makoi gi posi tackle tawna ba koi plan ama tawbu mathau tai na khale natraga di ai koi swaida ngarang koi na ai koi gi mihut sing na ta seng na haraga di koi achumba period ama lowna bagda maktara koi na hona minari bra hujik baban da changa tawriba se natraga na chin kana kuki jo terrorist sing na tawriba sing je yengduna makha ta na dum leki ke khalibra haibasi koi ta seng na governor sang khraga chu madugi pota dmaina lai aduna ai koi ta seng na phom gatangi muknaraga leiba taraga aikoi sum hena muknara kanda lekha tabagi pot amda lakani aduna kuki terrorist singna adumak gunda taruga leira kanda aikoi ta sengna union amadi state na madugi poto adum kari haitare koi kaimta thengnaba ngamna leibe mung lagadi yam lanbu wafam masu oigani aruga ta sengna ngarang koi nungdin gi paper sing da aikoi kuki gi lalawbu sing aduga makoi gi suda leiriba sing aduga makoi gi UPF ki spokesperson oi ba koi gi Arun Kipgen na wafam mangok thangi aikoi masiyam ekoi India government amadi Manipur state government si nawalog de usiti haibagi statement ne mana heading karaga koi paper sing da hamna resi kaino da apun magi saktam ngakan ha wafum si constitution da yaudi an thame then aina haining ba gi paukum da moi constitution gi aho arak yam ni yeng ba hiba kangu frup amoi ne haibasti aduga makoi si yamna habitual liars kaine koina mayam ama term tau jeri se moi da kaino history samson ba kaino toksan ba aduga tangkak ki mayam de awa piraga nungairaga leiba kangu ne na koi khalle maram di makoi di somna British spirit matamda makoi mina yona porakibani masi poloin makki potu da koina sumba wafam jing tham nungai ta farko di aiko aro ngasi moi mapu chana khonna pu yam chume ado ai pa ko moi na pijaro kanda article 51A clause C da yawi kind of the Indian constitution da yawi kind of the concept of national oneness or sovereignty, unity or integrity of India na yawi ko says the fundamental duty of every citizen is to uphold and protect is this integrity haibani hujiki sovereignty unity and integrity do aduna apun bagi saktam ngakani haibagi wafam yaude haibase moina wahan thoksi lana hanu khonam nei thamjini maram the part 4A of the constitution list of the fundamental duties of citizen the article 51A clause C the here is effectively state that it is the duty of every citizen to uphold and protect the sovereignty unity and integrity of India yawne hoi manung da amakak yawe
kamani yawi man hoji handro e poto sumaina am khak yaw boni manung da hoji ki article 51A clause C da madugi handro ko matamda while there is not a single article that guarantees oneness as a right, the state can impose reasonable restriction on fundamental rights such as freedom of speech on the ground of Indian sovereignty and integrity as mentioned in relation to article 19 nenako sigi potsi moina matat thadat laganda handrok ba hai tare aduna Equity implication of oneness that by framing the protection of national unity as a duty and allowing for restriction on right of safeguard it, the Constitution aims to foster a sense of oneness by ensuring that the foundational integrity of the nation is maintained. Sigi potse moina khangdabne. Then ekona parliament tawya ba tawbungami president Indiana tawbungami the Constitution gi article C du gi matung article 3 gi matung inna the sengna haib taring makoi separate territory ma natra union territory ma natra state ama natra Article 33 only the parliament, not the state legislature, has the authority to make law under Article 33 and the power of parliament. As Article 33 of the Constitution empower the parliament to restrict or abrogate fundamental rights for members of the armed forces, police, intelligence agency, and other similar forces, including telecommunication personnel with them. The purpose is to ensure the proper discharge of their duties and maintain discipline, crucial for national security and public order high port amachu purpose to the yaw sigi atrame amje ai makoi khanganingi kainoda parliament duna sumaina pi can pass law to modify this right and the judiciary can review this notification to ensure they are reasonable and necessary high bane adu hujik moina toriba moge demands in reasonable oide necessary oide aduna Tasheng Hagadi suspended animation the lady ba MLA Mayam Amasing Che Equigi Tasheng na Pekes Kara Prime Minister na Lakani Hibis a Lautopa Aduga Tasheng Hagadi Makogi government ama Mala Matum the Shemani Hibagi Port Oigadra Mana Lakani Hibisena Equishmina Hujiki Nasi heading Karagalation Jekogi common people are more in Equishmine Toje Adana Moi Moiking as I Hijaba support to Bokeam lady Aduga Tasheng na Makoi support to Yamna Sapchana Tauribra Taudabra Hibapotu Yengbo in a Toben Kali aduna hujik tasengna cookie ki lalawo sing aduga cookie ki frontal organizers sing tongan tongan statement me ama Ministry of Home Government of India including state government na memo kanoda tripartite agreement nama sign tonu mutam nahan 3 September da yanaba poto hek nongan baga kudak tagi madugi pot interpretation la la na halak pagi pot se masi masagi mumphom masana tawbo hobani tasengna makhoi government India na machi proxy war sing sinara kanda madugi hayeng loira kanda sugum suwalang thopodona choida magi lang thorokadra haibe thajabelai maduna makhoi mungpam masana tawbo honabani masda koi tasengna haragadi masida marilenaba concern authorities singnasu praja miyam da amuk hena wahanba chaina chaitheng mayam pigado pot mayam singse tholoi dawni even PUCL gi report singda lana one sided bias over mayam yawe aruga even atopa department amakakta particularized rokanda hype tareko madugi pota makoini iselakpa yawe even rims ki wathok amadagi recruitment amadagi masigi irang se March ahumdagi May ahumdagi hogibani adana April gi loirakpa saruk phofuda rims ki wathok da acham achum kai ka tawroganda hai tareko madugi potu tawi kaina koi PUCL gi page manungda madu irak pathengnai ko adana even asoi basi khoi gi jaga swai da lei ba khara department khara government khara na even CM hana former CM na warun trak tawda poppy plantation yaroi haina even cookie sing si torpudra cookie kangu sing ji poppy cultivator no uhalakanda lan escalate torpudi pau chum irang sing chandropuni ka haib yauri ana maning makok samna da bata ba yada mayam sing se even prime minister la aga loina mo kohon bading amoyena khali but adubu ma la pada welcome tauba magi kari kari harim mi haiba pot ama tathok podi khoi chumen khali ekhoi swaida koina makoina haiga do potu kaino khangdana koina hana wakhal sagalaga lamaga torubudi langani adubu su sampu romdana masi una taina bada phadana welcome tauna baloina sem sagi hab wafum lei adubu swaida koina boycott toroga sa sampu romda madugi potu phadana receive tawgragadi potu ekhoi una taina ba reaction amasu lakigadra haiba khali ada mamangi ekhoi gi without territorial limit ana tawgi Bangkok agreement in the Naga issue gi matangda June 19 gi thokdok thokhyuda gi hen sathi pot ama thona ba machak amuk oigani aduma pot ama lakhra targadi aduna so prime minister gi official notification ama pidana lakani la oi khangdana maybe natraga oibi ain ta oidebi ain thambase khabar gi reporting to wan thambamne haijabani ko masi gi posi kari gi no 13 September ji hai kanda kari gumba somda highly protest toroba madugi pot ma lakpa ya den toroba MLA leiba elected mayam sir madu ngak thokpa ngamdra mi puthok ngamdragadi magi mai ju chokani na khalla kanda madugi do lakido targa so ai official notification thokide madugi potu misquote tobuni media sing na haibi ana ba toribra haiba wafum sing lai aduna conflict si thamoi sengna
from the core of the heart aduga mari lenaba concerned authorities natraga elected both union and state ki lay mari lenaba authorities singna thamoi sengna yamna accountable transparent oina high tar sincere honestly tawdaba taragati aikoi chedum mai acha ko marak tu dum langjalaga thamba cha isida thau hajen boina thokani ana ai sumai thamjaki hoi maru oina ja makata na khoi gi lak pataraga di hen effective oiba yabase karamba mongda oigani oja dusu thambi lakpa taragati hen effective oiba haibase koina koigi cookie terrorist sing aduga su mai kum olaga uppaga katukran toriba singse moigi resettlement tawgiba aduga ground rules aduga condition khara thamgiba pose ngakna chalhanbagi chapchaba assurance sampiba aduga koi madugi manungda somu foreign nationalists sing yoromagadi madu khanto oga deport tokani haiba pose as soon as possible madugi ngamnaba madu deport thokiba aduga even mokogi any cookie tribe ki delist taw kaina koina mamang thokiba leidana koi state side gi joko masigi posting je ngakna chatpiba hoi Parliament na aduga kaino da tawbo ngamdaba leite aru even Jammu and Kashmir dagi article 370 scraps of thokri post ni ko aduna even tongan ba mayam ama ko gi Telangana tongan tagi ba ama tagi ba mayam sing sigi exemplary note mayam am pira kan ku kising ngasi di moko gi separate administration separate territory separate lane mogi administration pina bain tala iba post se masigi se moko gi jalengam project manung da even foreign nationalists sing head oiba khulai pai ba sing gi marum de illaga torpa ngatane moko gi tori sing se ko aduna sigi mayam sing se khangna understand torokanda hauji ki prime minister home minister ka bhap tawa hore ene ko mamang asi daina ma lakani khangna thamni mang ko na haiba hograbane ba maramdi even biometric attendance lobagi deport tok thopagi adagi border security tight ohela kanda border gi patrolling na traga magi ngak shenbagi thabak kan khakadabne adugo sumai taw afam mayam ama thamgre prime minister no adu kaino no home minister thamba horo kheba ko aduga manipur gi thoibe irang ja am the community metai community katana lan bagi pot ama uramba pot huji national media including concerned competent authorities of the union government manung the yauriba sing na masi oiramdre haiba pot mayam ama yauring aida ekoi 2023 ge September da phone gi ba ekoi gi editor guilds of India gi report ama da hai tareko even ekoi gi lan ba report for hai report ma tawgi budagi husik che FIR ma Sosampu gi forest department na chansan gi ba moi banglo mai thai leiring mathakta sigi poche sum torok ba yarakta ba hai tareko no maina ka ba torom badagi violence torom badagi amuk chena black white taraga le horaga mo achumba sana baina PUCL gi pot kasi pukhalaga torok PUCL su one sided or bias oina nakan chesing kudung di hai ba hori dina ko moi gi pot da achumba khara yarom buju ai marakta ko page 600 ka 94 page ni adro almost 100 page above the koi gi aram bai te ko metel pungem ram da yauri metel gi ram da yauri CM bireng ram yauri department rims kang de makang marakta yauri ko sigi mayam sing yauri ba pot mayam sing se koi na ngasi di kupna khandara kanda nainari ba se koi na naina ba nataba lan false allegation mayam ama tawra kan report semi ba independent body ni hariba sing se Jai Prakash Narayana socialist leader matam dagi ko mana just for cause of human rights 1976 ta shem ki ba adu magi colleague mayam dro shem gi pot sigi yamna mai da amu bukali taibu gumbani makoi se cookie mari lena ba or la boy gera moi gera jo terrorist sing mari lena ba sing dagi sel jar taw ni haibo haina ba mayam jawra then editor guilds of India koi gi ta seng 1978 ta for freedom of press aduga journalist sing gi aduga for better editorial for newspaper amadi magazine singi oinaba magi pukhatna bagi pandam thamaga tawgi pot so aran pot am danga sidi tahalak pot am leidana ko an miyoi khujo kharana lalakanda pulap wahan bagi pot leibasi gi matang da so masigi pot se he na madu section na yengaga PUCL report ka je kakthal angi bako adagi even editor guilds of India gi moigi do kakthal angi ba lale hanban sing ba sing si makoina as per law of the land madugi matungina makoi yam chapchaba punishment sing pina hona ba kona ba tawrakanda miyam da even koi tawriba posting che lali aduga pigi posting cha ekoi ngasi makeup to masigi pot ekoi smain tawragani si tawni haiba poto masi utpadaka oi aduna any media da kai da statement pirakpa extra tweet torokpa mayam singduna madu people gi clarification pibunga moi face to face ta ngasi apology tawgadawni haibisi maram mana kamana clarification pidori nahangoi lakidaba maram na karigino even aswada tek tak lawa pot amaka metropolitan cities and the main cities India gi singna tawu matam dadi kudak ta condolence natraga message na masat satna tawi aduga manipur gi koi gi jaga sida koi gi external aggression internal disturbance aduga total constitutional machinery breakdown tore administrative failure oire haiba matam da even koina
kenoda ekhoi military crackdown to biu singi jaga sing kulai pai ba sing se disarm tong no bai damakta not only in the valley area hana haraga mayam na lawra lak pa se tadan laibudo kari pa pum pidoi no haibududi mana phongdok tragadi hauju su still aikoina magi wakan sagalaga lamaga hajelubudi yaroi ma la aga mana kari hai adu magi reaction nung prajai kari response lai haibusdi ma la kiba taragadi la matum khangani mamang se koina pi yam lui rai smai tham saki thaga chari ja adu makata na koi union home ministry ga hai tare koi gi kuki furuka gi marakta koi gi yana khiba su agreement do ja adu gi matung da koi gi agreement adu koi gi singthane ngai oi bo khongthang ni adu ga agreement du gi matung da gi manipur da intapa rom da la le hane koi gi rashtriya Siam Sebak Sangya RSS ki mai kai di phongdorak liboza wafam se kamaina chumi haina lobi bra kari wafam thambini ekhoi gi tasengna haraga di masigi peace la ekhol hai base hauji nomai khatang kap traga ta peace la kuna te ekhoi gi tasengna makhoina peace la e madugi sign tawnagra matung da haiba wafam du di sign tawnagra matung da national highway sing madugi komthon ba haiba matam da kuki 𝐍𝐄𝐖𝐒 council kangde ama kangde mayam na ekhoi gi national highway du kangpopi gi jaga leber praja sing gi ithau te highway da leiba kangu gi it should be the duty of the union government to provide strict security measures to can protect the commuters and transporters and ekhoi high level ne ko aduna ekhoi thing balai ti haiba pone la la una thing haiba pone then what is happening mamang da ekhoi gi peace porok no bhona bada ekhoi gi tongan ba sia song sing haibadi ekhoi gi valley gi dorga ekhoi kokomi amuko fox na sing ba mayam ama invite torga wari saba araga sana ba to da kuki gi sing ko matam da makhoi gi la lobu sing ya ba yauduna sagi da wafam ama lai koin theng na gi sing da ko aduna makhoina toroi ba potu di union home minister adaga union government of india usiti haibne nga wari sign tawnam dai da makoi gi su da lai ba la lobu sing mayam sing du ekhoi ta sing na haraga di apha apun tholok pa yai haina makoina ta sing na nga ki yana na ba tokshan raga hex sign to bul oi gi bada makoi gi tobum to ba han ge separate administration na only solution oi gani kaina haiba gi po ne kujik la ise adan 1967 da ko toina panjaba operation kadomi na ko gi brahmis ke army sing na tamu to gi botuna maram mora kanda more teno polamadi ukrul yamna heavily influx of shalaka illegal mayam sing immigrants mayam sing se masigi magi tamna lalak pa lalong sing manung da mogi ko gi jalangam project ke manung chan yalak pa magi decade amamam gi chei tra tra yalak pa se 1980 se gar huji bok yalak pa se matang manau nai na se kano kaidna yalak pa mayam ma ko ngasi uri sine uri manung da makoi di india government ka main option na ba india government gi makha da le ministry hong makha le security forces military paramilitary mayam sing ji forces sing ka maina loina ba haiba je han yan han ba gi pandam moi early 2000 da high tare 2005 ki da makoi ni mid of 2000 high tare 2005 da koi kano da hamba government of india ga sign tong ri du ne su je ani chu da 2008 da moi fulfill ore state government yauk chale ko then adu yauk chala matung da hujik tam tam na lak ko da moi gi mai khum mayam de mong da even moi ne attack tor ba tongan ba sing chathar ibsing ai adana government of india ministry of home natraga any indian security forces sing na mayam du gi loin ma ki knowledge le ga toribra natraga kharana toribra koi gi insurgency singi mathak da counter insurgency operation sing chathana one of the makoi sinaraga lak poni haiba pot mayam lady even makoi 1990 ki 90 ki early sta high 90s ki early sta koi gi kuki ga naga gi classes thoki ko madurudum hujikchi naga gi kano da nsn gi leaders sing na makoi gi 14 august ki koi gi independent day gi celebration amada thambada kuki ga naga ga thoki ba aduda maitaina tabla yairaga ka haiba wafam sing yorok pasi am laibak tv ne aduna akhoi hujikchi even indigenous people in live group ne live sing sina mapan ge external loiba pot mayam sing asi su daga sign to loi pon sing tobum thok taba yes there is skill limit ite boundary late have taraga so indian citizen ataba sing na mapan ge live foreign national sing na lo sing badu malal ho sing su toroga india thamba maram kari gi maram chande have bot se koi khandaba mathau tai aduna ikoi ta sing na ha ga de ngasi phau da ikoi na ningsing bi hai kuki terrorist sing su da live kangu sing sina indian security forces kana traga state forces sing ka rawai jaga da kamaina kapna gi kari kutuk na gi have question ama lai so adu shukdau tau da kangu dur kari gi su sign agreement sign tau nari bono du ka kari gi extension piri bono have just so question ne aduna chuma mayam ji lai bini na ikoi gi ikoi na huji manipur da ikoi ta seng na ha ga di voice of manipur natraga idea of manipur
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯒ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯧꯃꯤꯟ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯩꯈꯥꯏꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯂꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯌꯔ ꯔꯥꯏꯠꯁꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔꯁ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯈꯟꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏ administrative umbrella se kaino hai kanda kaino da cookie du madugi umbrella du tuppa kanda tasena for better bargaining political power sai tare sinara kana honarak pani aduna swaida ikoi cookie singi umbrella mark tupsan bada moina adum hapsan bi vibe da thadawna kom na tholaga to matam da thadaw gi leader man han koi halidna ko asi wakchang phangre huji ko mang phangda lerak pa adu madu hatpa kana kana chine ikoi loina khangba nga tani aduna simba pot mayam singsida even any cookie tribe sina chingjal koi gi SLS ga hapsen gi badagi koi thadaw je 1950 da ST da san graba proof amane ko aro any cookie tribe de 2003 da ni chali je ko sai kya gap le jeng bio sigi manung sida even any cookie tribe de moi ahum ka khala ini ka khala pa ahum di manung da amana mastermind of this conflict ni hari ne aro shumba mayam sigi pot mayam sing se koi gi ta seng hai ga di makoi ngasi koi na munna fazana ikona khanda hogdaba aduga ikogi miyamgi mikhal tarukanda miyamgi mihut oina kara aga leiba singse mirep oir kiba sing mihut oir aga leiba singsina makoi masel si wakhal thong manadabna maram orakanda yamdaba subnagi khujok kharana mi kharana manipur si makadang onba aduga tasengna kuki gi maikhong upakana chatra iba lalong nganjan singsda ikoi madugi langda puna thumina leiragadi yaroi adana ngakthokna honabdadi ikoi miyang mihut oiriba singsinu mangsil thana tholokpa mathau tai hojik se koina famji ko lakanda koi MLA oina dum leiri haiba matam natte na idi khanjei ko loina maksina chapchana mi amani gatana hobiro ne ai pura MLA ge famji ge pura tok thu e resign tok thu MLA dagi joana hairaga ko the miyang movement de yaure na huje ta mang thana koi gi thopiro opata seng hairaga de ko swais da koi sumba lamen tu henba aduga law masakhang daba lana interpretation constitution aduga democracy election natraga mihut natraga mayam ji gi wan thok lana hanu reba kango singi hanba sungam moy aduna ekoi gi ason buda makoina khudong chaba lawani swai the government of India ge union ge government ge site ge center de ge hai tare ko silent spectator le thoki be maram ju ekoi bukchel khujin tena daba amana man sing dana no hona ba amaga amagi ngaklo pina da duna ni aduna mapan gi adum kashuna taba force kharana ekoi gi India ge union aduga India ge union manung da state amona 1949 ge merged organizer force annexation hai su tillaga legraba adu Indian ge law Indian constitution advisory citizen more even ikoi manipur gi praja miyam su ngasi awaba tawa matamda mainland tongan wafam amada miyeng amada yengba mali kaina koina haraga lakdo nan Tamil Nadu gi governor na hana ikoi gi NSNIM gi intercollector ba ikoi pisto ki haide rabina Aran Rabina thamgi wafam sing koi shwaning jang bi ai aduna ikoi na haibana te manung dadum tonghana khanba manba uba mi eng sing se ikoi yamna maru oiba masak naiba mi sing India gi ko lenga ki sasanda or any sumba tackle tawnaba leiriba mayam sing ki marakta hujiti government legeba even Aran Rabina thampu statement ikoi kopna neinaba mathau tai khangbu mathau tai ne sumai thamjaki Thagachari ja aduga makata na lakjaning bade khoi hojiki su yana kibado yana kibasi gi matungda su gi hadi hojiki kuki kang militant sing haibetare militant gi kem se khoi gi naga gi tabalam sing da hongjin na ba sem saba aduga kem to maming atopa do hongto ga khoi gi naga taba area sing da khoi gi kaino tawrak na bo hongjalak na bagi thorang ama tawri ba se ki thorang sida aikhoi gi food hills naga coordination committee na amuk committee sida ikai ba pi ba khak natana naga miyam gi hakmat pani haina phongtorak pa aduga kari gumba hongjalak pa taragadi maru oina naga gi paring da lamda phauduna chatliba kuki gi lifeline se maru oina thingjin gani haiba wafam phongtorak le oja thawong side kamai ni yengbe madu ekoi ta seng hade adum thola ga da ekoi masen indigenous people ga non indigenous people sing yana na wa thong ama lalong khra de dum padar marum de director afafa myam lai bin dum ya le ha se mek seng ta bane even makoi gi sinai le ba kem do lai ni na traga samai lai ni si tong on thon sing gi myam ama si ta e ko are makoi gi indigenous kem masing han da ba manung sing gen gi ba adu samai ching thok pa khra yauri sei se ko furil naga coordinating committee na thamai pot zum ekoi gi naga ta ba jaga da lai bi yaroi naga gi lam da hai bane adana ekoi gi si ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLR 1960s ꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯟꯗꯕꯅꯤ
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯄꯦꯔꯦꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯃꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯀꯕꯨꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯟꯊꯕꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯨꯠ ꯍꯤꯜꯁ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯀꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯣ ꯕꯔꯃꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯏꯚꯟ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯅꯕꯨ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯏ ꯀꯥꯏꯅ NSNIM ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯀꯦꯅꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯦꯟꯁꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯂꯩꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MTUꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯜꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯆꯩꯊꯦꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ MTUꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ AST ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯦ STꯁꯦ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗ ꯏꯚꯟ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ DOPꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯀꯣ STꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ STꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯗ 34% ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ SCꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨ 3% ꯑꯗꯒꯤ OBCꯒꯤना ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯟꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯀꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯤꯃꯦꯅꯤꯡꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯟꯊꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯥꯎꯖꯔꯕꯅꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ST ꯑꯃ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ST ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯒꯤ ꯀ꯭रिꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩꯅ ST ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯛꯊꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏ ꯃꯨꯟꯒ꯭ꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯨꯝꯃꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯚꯟ ꯉꯁꯥꯏ PUCL ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯚꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ STꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭रोग्राम ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ST ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯁꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ STꯁꯤꯅ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯀꯤꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯜꯍꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕ ꯆꯩꯉꯥꯛꯆꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯨꯕꯤꯅꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯛꯀ ꯂꯣꯠꯄꯤꯔ ꯊꯝꯃꯁꯨꯀꯣ ꯖꯨꯕꯤꯅꯥꯏꯟ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯟꯊꯤꯖꯅ ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡꯒꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯅꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨ ꯃꯣꯇꯣ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯣꯒꯤ
matung ina cherak san pi na tawbase utragadi koina ji AI gi anoba generation aduga mobile smartphone paira kana solution tawbi aba pot mayam singida innocent mayam amasu hai tare nupi katana te nupa katana te ahal katana te angang katana te mayam singje hoji yam thina victim hoy aduga yamna laiba yamna thuna spread tawbi aba propaganda tawbi aba jaga je koina pairiba smartphone binary ba singje adum oyeba ko aduna masigi pot mayam sidi koina kamaina thingadagi haibasdi ekoi praja sing ekoi isa isa jo bhab taba ma changi aruga ekoi surrounding da laiba ekoi atmosphere phanabudam da ai imung dagi haurakanda madugi isana ekoi self awareness piba imung manung dagi han hauraga si afa phata tanamina ba then madugi hendor aga ekoi masigi pot mayam singche arana hui tobo mayam je losindana kupsindana ekoi police ki personal sing aruga security sing na ekoi phab matrokum matam da jo haiba tare ko ngasi ekoi na mana tori potugi chapchaba langla langjin makhong thido aganda madugi pot sing da ekoi na support tuk chalaga masi yadi habigi punishment chapcha na pihan na bhona bade ekoi gi support cooperation je pidir ta gadi ekoi masina maram morakanda yamna so ba crime victim oigadaba mayam ama adum tholoi haningai leite aduna ekoi chawkhalakpagi matungina maning hanaba masak sudum yaudaba nate adu si anigi langdai jida lepiba ekoina madugi potu thengnaba ngamnaba honabada isa isa gi hana moral policing tawba mathau tai aduga ekoi gi leiminariba aigi family near and dear ones aduga aigi locality aigi societies da madugi potugi akaiba thondana ba honaba haibase ai ngondagi hauruga isa dagi hauruga hana honadragadi madugi potsi semdokpa or any thengnaba ngamgani haiba thajade even police katana sunga moi aduna ekoina madugi cooperation coordination support aduga even machugi potsi totally madugi eradicate togino honaba da haib tareko aikoi gi oiba isa gi responsibility lominaba madi mathau tai na ismai thamje hoi thagachari oza na mamal yamdaba kanaraba wafong kyam su thambire oja gi chillaba matam kya bu su kai thokpiduna tharo masibu mapung phan beba gidamakta oza bu haninga leitana thagachari oza matang asida news analysis loisinjare meeting tabiriba punma pusu amukana thagachari Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Central Government ki thabaki exam mai pake khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi. Russell Coaching Institute Mayang Imphal SSC Defense Samadi Banking Exam Singi Thataruki Boarding course Hauseragani Mafamasida Boarding the Labor Satro Kudingmak Thavaki Exam Singda Written da 100% success oiri Mafamasida Sakdaraba Retired Navy Air Force Samadi Subject Expert Singna Takpi Tambiri Boarding the Labor Satra Sing No Madapung Tara Ozaga Lunina Larik Pahanbaga Lunina Pung amagi physical training su pichari mafamasida subject khudingmaki shortcut methods su takpi tambiri akagnaba sit masing kun khaktani yawbining basingna mayang Imphal Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbi hau natraga akupamaro gidamak mobile number 8289 833 957 da contact tawbirau Hakchang Panatamge Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Khwaidagi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazaba Yarabamadi, Seliam Changdana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Muk Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur da Suhogikti, Awang Bataki, Health
health care fanglabada matam manghanbiraganu sel hena tinghanbiraganu aikogi specialist singdagi malemgi afaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital, where hope meets compassion. akupa marol gidamak babina hospital sajiwa jail road khabai soi imphal east leng sinbirau Natraga, aikogi phone number 6909390666 ta call tawbirau. Welcome to Uttaranchal University.